Melancaran sareng kulawarga kegenah wisata dadoslah pemargi antuk merarian. Objek wisata alam antuk pekantenan Saneluwe dados pilihan Majeng Krame Balini. Wusan meswegina, angga sarira muatanggalah antuk merarian, rau mangkin, wisata alam kedadosang genah tetujon majeng keluarga, antuk ngaksiang pekantenan alam, sepisanan ngerara kuliner sane ngadol ajengan tradisional, sili tunggaliane, wisata alam antuk keluwihan tukat sane kantun asri, inggi punika, ring mulia agro edu wisata. Objek wisata sideka anggen genah majeng krame, antuk liburan sareng keluarga, pengunjung sidang ngaksiang pekantanan alam sani kantun asri, buah, sakuhe tenan tukat sani bersih, samian pahan inucap nincapang penaut manah kramane, majeng wisata alam. Pengunjung taler sidang numas menu ajengan tradisional, utawi wedang, saesanganan jaja uli ring sisin tukade, para alit-alite taler sidang nyewa tenda, ring tengahin pekarangan irike, majeng krama sane seneng mancing, taler kesiagayang genah miwah piranti mancing saumpan mepengarga 15 tali rupiah. Lianan punika pengunjung sida mancing ring tukade utawi kolam sane sampun kesiagayang ring mulia agro edu wisata. Agus Diatmike, Bali TV.